ningshiya yarina bukvise. Good afternoon, ladies and gentlemen. A warm welcome to the inaugural program of the 68th Shomi Memorial Sports Meet 2025, organized by THYSO and Humbu. Today, we come together to celebrate sportsmanship, unity, and youth. To begin this program, let us seek God's blessings. I invite Reverend Joshua Zimik, Pastor, Bumrei Baptist Church, Humbu, for the invocation. Say ha sasi. Itam saikorali leishidang anaumida kapa yangmichingda rei kamataya kasa kaba brevra simiksho wuivang ningshiya kajanan itam wuivang palak ngarabing haine achiva 68 kakashunga Shomi Memorial Sports Meet. Achis make sure it will be something a secondly meet wuivang eina. Young Lord Navi Rao, it will make a shia, kayakha, kangya. Ojale shio. Awi atam ka saksai ko for halaka meeting relation haida. Apam hilirasang sakai ningshiya. Jeep case aga sada raga zang wuivang itam sai kur na ningshiya pungsok thalei masot la mithalei alingarum da hilirasang da hlaya katana bing officer bing kayakha la rasung haire long bing pokka bing rasung haire kala ramnau bing gazit thalei contingents bing kangaran sadalei hey kathara proho ishama sports meet how ka pokane tuilaka Nawi lumasyan kami leishi kami mga eina itam sai korli nawi so kami nasa kabay ratsang dahlaya chief guest li somilo kala guest of honor sami dahlay somilo kala long pang bingway akoka pinasai korli prohoda na samay milo kala sports meet hi ia prohoda wi mangali nananinga changa Hikataka sign itumwe, rega sang hakasanga sampang sak milo. Kala hikataka signa, narile shimei kavai prohonga chomilo. Wuivang the ratsang the sai pulle somilo. Kala ngarabing contingents ping hili, torn and as obida, kipani kanaka kanan gagaza hapekano, masampang sak mila. Ka how ka pokhili ring pal lak in a how poklaga ningyang lak in a kupsang shakavai awi how pokitale function wuivang prohon nali se ha sada kapone nawi so kemi itumitong tasung mikhavai yanglo legacy chief guestly case of honor kalaratang le katana sai ko nawi matun and watram gatunga sakmilo abong sai porihi ngatang kamiya proho chishu Christowi mings in the kapone amen. I now invite the President of THYSO, Mr. Hubert Lungher, to deliver the presidential address. This is the day that the Lord has made. Let us be glad and rejoice. The 68th THYSO Shomi Memorial Sports Meets Lirazang High Nathum saikorali as a THYSO President Iwi Kyak Shi Midale. Raymay Twida Higata Dam Kwirakami Kasakava Vrali Ningishi Kuchunka Midale Itum saikorali Higata Dam Ra Kangarum Atam Sampang Sakwivang Vreli Ningshiya Ina Aji Kyashi Pungigajia Itumwe Apamli Razang Migahaya Chief Guest. There is no other than Sri Leisho Keshing
awi humble gasa awi simplicity gasa kajangkhat humbung naw na mang maning la tangkhul ka tongkhana yangala ka leida khleya emle akhana gi ba hi rebe twitter hi compliment mingai dele sirli sir nali ningshi lakaire THYSO units akawi student body li headquarter li le hawgida nana ji mayang la kendra la mayang la ai tangkhul naw ne nagam yu ne ta ning haklak aina ragatom khamiwang sir nali kajangkhat appreciate kala itumna yari ling ning gacha datam chan li nowi ka ga shung hi hang mi chingra ga ji ari promisadle sir nali welcome sadle kakhani sada kajangkhatwa guest of honor hi deputy commissioner assistasli sangai sane ka emergency ka suirak aina imphali cs le meeting liawe jawgida awi mahut jihora dale as there is a saying God has better plan for you and me gijtada ari itumi alungli officer young officer SCC sir Yure Khan SCC ukru itumli rangumi dale sir nalila welcome sadale kala jiling shunda tisia ka absent sawgida SCC akala rangumi dale jiba sir Jangmei equality C office Vienna la radale sir I on behalf of the THYSonians give you a warm welcome sir Ji kagachum sada ajui itumi alungli functional president sami de khalei Amei Inaugural George Inaugural former THYSO president ne kala Jimang maningla ari itumna hikatha event memory salak kahaya historic salak kahaya 68 Shomi memorial sports meet on the clay ashi ava wuivang aina khmyone an ashi now mirror ne Jana Sir George now really welcome sadale village authority secretary Nathanda hangvu unaw kuchungkha rangrum dale amayung nashi teamli kuchungkha ningshi midale jilila maida Tangkhul Express Pvt leida khaleya ichumui Tangkhul katamnaw saklong we general secretary Quira ningtimya PS anathanda rangrumi dale chiling asunda Tangkhul mirang lalong we president in charge Quira ringpapam kasar awi team nala rangrum dale chile RKL we president Quira paumi khavaishang awi team nala THYSO li katom sada rangrum midale kala Quira shimringam waikang katam nalong we president anathanda awi team la THYSO li katom sada rangnum dale natum saikorali THYSO ishongaina welcome sadale chili lamaida itumui alungli tungre public organization we president anathanda awi team la rangnum midale awung dang kasomdang organization awi team chairman athanda rangnum midale wasimtang committee secretary Nathanda rangrum midale lower humbung public organization chairman Nathanda itumi alungli la rangrum midale tungre shinalong chairperson vu Nathanda awi team itumili rangrum midale wasimdang shinalong la rangrum midale awung dang kasomdang shinalong kala lower humbung shinalong we chairperson kala awi team na itumli rangrum midale ina khuwang ina hidada atesa sir hawkla jikawa atam kasak atam ne ngalang charlak hai atam ne kha THYSO li mai mishing sak paim ne da ning haklak aina kachi chawi ot kasak leisalala hitala ka itumili ragatom de khalene kala daisli pam de khalaya former president mi ava mahangli ke atam chungna da khyaura kala well wishers kala itumili sayasami gahai Reverend Joshua Simic, Pumrei Baptist, we pastor itumili rang midale the important person mange kala ground feeling ning da klaya contingent ping katamnaw ping kala ajing raugi da klaya hamle khong versus AKYO we players ping natum saikorali
iwi hi welcome speech ne kha Nathum khalei wuivang THYSO khalei ko gi hi Nathum li remind sang ngai lu shitale in a welcome mang salaka chang ba mau ka wa chiwa mring pham re chiwang ai na achikum 68 Shomi member sports miss kamyon hi na ithum li pichar sang sak pai hia khar hai la ka hilika shung mai da mayon pai hiling ngal mai da mayon pai ka chi hi na iwi ka chi chawi the ku khui pichar ka sa tam la sa pai ki chi hi as a president I hangai atang ina hangula ari ishiwui chief case Sri Lesio Kishing very simple very straightforward khamyaji khamyane ma khamyaji ma khamyane ji ina ji awili ji the khui ne ina Tangkhul level long now li or sa salala ji ga tha akhwa khani thot li ka tom ngai la ka haya akhwa ne jawgi da my dear Thysonians na ithum ka shumai da mayon se ka shumai da chawa se ji ka wa leaders we pang mang malem ko gi ba hi message ming sangai shimkhur ramnaw binglila hi message ming sangai khiwang ni hang kla jaw ka wa as a president feel sao gi da ji hang shok ne ka hidada saying akhale luye Verena hangel de where 2 or 3 are gathered in my name there am I jide a chang da le jine jawgi da ishi ning ma tyo se itumui chief case kala chief guest of honor ning haklak aina itumi alungli rangrumi gaine chiwaina hikatha sports kamyon hi aina itum khoka yanga sada muiwase chawase kala THYSO with Federation units 32 kalehi coming year liver jungmei da participate salaka chatwase gi hi as a leader as a khani thot malum ka chami aka sawi da ji hangai lak awi da ka hangne itumna hi sports khangri atam chran le no to drugs we team ni hailaka chatwa pai na I discipline le meida mirin chawai pai gi ba hi Nathum li hang sang ai lakaw gida hang sang ne ningshiya kai re yari saikorana chingri eina ngana wuivang long live THYSO. Thank you, Mr. President, for your motivating words. We shall now proceed to the unfurling of the flag. May I request our chief guest to kindly come forward for the unfurling of the flag. Yari saikorana nganing kase. Yarida bang PMC. Yarina bam kwise. Ningshiya kai re Chief Gasly. Ara itumna presentation wuivang THYSO with President Lee atam midlay.
Karesada Ajui Kayashikang Yeya Chief Guest Li Bangalan Sangay Dalay Sarna Shokwi Mirano. Kakani Yali Guest of Honor Kagathumba Sada Ajui Functional President Sir George Unawer and may I request Sir Yangmichingda, STC, DC office, to please receive our token of love. Nextly, Hungbung VA Secretary, YL Hungmayung. Juitili LHPO, Chairman Temayo MK. Juitili DPO Chairman N. Ngadangmi. Juitili AKO Chairman Hungmathod Hungji. Juitili DSL Chairperson Angel TS. Juitili LHSL Chairperson Pilajon Mahung. Juitili HAO Chairman Ring Huimi. Juitili Reverend Joshua Zimik, Pastor Bumrei Baptist Church. Okay. Juitili TKS Secretary Ningtingmaya PS. TMNL President Ringpabam Gasar. Juitili RKL President Baumi Kavai. Juitili Vaikang President Shimringam Gasar.
ishiwui presentation JJ na tanghai salak kakanali kuivan lunause the bodele. Ara guest of honor we eina itumna speech nganang roomsa. Kayakha, Hitamongchali Razanghai, Chief Guest, Honorable Emily, Sri Leshio Kishing, as a program run me the clay, Functional President, Kayakha, THYSO we, President and Executive, Kalarang Mikhavai, Diragasip the clay, Kui, Katana, Kalalong we, Katana saikorali, as a ishiwui mahutsada ishi mavakapei wuivang infali meeting leo kita ili chora khai ne kala in rakazang hitharan ing salak sai chilala ili la leisalala kaina sambang kui welcome sa kami jithelaka ringpanai ningshiya eina yangmichingda atam hunanga kui hili tipong akakhani kateu share sage az hita program room mikhai sadak lehi aman sakla khaya program akhne chena ina iwi songaina kateu ka tata kasatsang hangai chirele ishiwui participate sami takle teams ping saikorali kala rang room dakle itum yang room dakle katom room dakle saikorali hang khangaiwa itum mi yurhi itum tangkhul ngalei khuli ramli rut salaka itum society hi achawi khuli achawi ramli deeply tada connect salak khai mi yura khane itum raisang se mangawa se je khaba itum ling nau mira khai itum wa vuram lei hili leiship longre okthili apam ngai tali khu raikasang societies ngasan wa hitharan raisang makeup tak lei maho makeup tak lei mi european hi acha wi ramli leishida acha wi ramli sepa sata kasam european jina haksang mai resang mai itum le chita bu mai atama khali itumui awo ai thodaina acha wi ramli connected salak khai mi yurne chena azwi program hilila participate kasaji thran la itumui discipline athala kaina exemplary ena khishok laga azwi rewa khaji sports hilila tamkhui shikhui laga hiwi program hiwena itum hakkasang raikasang la matai kasang hi thaigu khuing sarunu ajawi discipline jili manga khawa ka khuya program kang sarunu hida da rungmi ghai ngranmi ghai program hi itum mirinli stepping stone na kasada phaikar kar khamai program akha ngasa khawai opportunity ka haga kane itum rasang man opportunities tamkhui khwai shikhui khwai opportunities la tyomo mane shiman mane kala acha wing lang gazarna la chikitha jila mukhui khrar atam la tra khrar sabu pomai chana ringphanai participants being here the athang athoraina ralaga ready ena marai the clay kala enthusiastic sala gaina later clay ji
ishiwui program kui khwa hili unsum nala unsum niang tong la kaina kathem la kui shokta mathala kahai ring phala kahai program ngasa khwa igisi hi itum saikorana hotna sei itum hiwi program hiwi mangai na itum winingli data hunna kawi lum shilau mang da makhui hai se chikha itum society li tarkar kasa tra khalei character kala discipline hina itum wuivang mangawa khangsak kachunga ngasai chithau ki the every opportunity itum mohorai sei mamang sakai sei ring phanai natum azui game hili mai sports khangreu chitran khanghan khui khra chitran va khayui ya kha va leisalala program li khathai jilala mi rajang dak le saikorana atumwi achachawi mirin jili achachawi kathem jili phaikar khui da le kha itum ka tong kha khayui ne successful ka sa ne jana ring phanai ningshinai re khangreu bing dila my best wishes kala ishiwui legacy Shomi Memorial Sports Meet 2025 moho meiruno ring pha meiruno ningshinai re Thank you, sir, for your encouraging message. Now, we are delighted to have a special appearance by Mr. Sojibam Kasomhong. Amei Sojibam na special appearance wuivang atam kumiorino. Hello. Lahang nang rupsia.
I thought unless it's true, I was lost within the darkness. And I found her. ningshiya kayakha Amei family. Arai tumna presentation quigalu shit kavai sa se. China THYSO president li ngagalu shit delay. Korea Sada THYSO advisor Dr. Sorengam Kasomho. Kakanili Simon Mahu, advisor kala former President Lasae. Nextly, former President THYSO Christopher A.S. Juitili Joseph Y.R. Hila, former President Ne. Next, we have Willie Y.R., former President THYSO. Juitili Ringpami T.S., former President THYSO. Kala ajui march past judges bing. Karesada Andrew Kasomhung, ex-Indian Navy. Kakaneli Bonami Hungji, ex-Indian Army. Gagatumli Jacob Kasomhung, ex-Indian Army. Kala special appearance mathalagay na sami gahay Amei sojibem Kasomhung. Amei sojibem. Juitili Y.L. Groford, Hungbung Sports Committee Convener. Ishiwui presentation jina tangay sa se. Nextly, ngarumsang lishit naura ningshiya. We now have a speech from our honorable chief guest, Shri Leishio Geishin, MLA, 43 Pungyer. '68 Kagsunga Shomi Memorial Sports Meet 2025 Hili Ki Kamaning Lala Ili Hidada Atam Chika Kamiwang Ningshiya Relakana THYSO Ningshiya Midlay Ishiwui President
Hubert nam thalak ke nam than thu ben receive la samere gift la miere he will chaba he rit nai de I mi tiêu cái sang li la hen da tiêu sang me ga tha niam me ga tha ni rit nai am tha nai da then aju hili rajang dak la ya mi abu masing loi ge ishiwui guest of honor Assis Das ishiwui DC ukrul kala awe ali o chak rum dak le SDC khani lagi hili rak jib dak le long naw ka chung khoi ka than na ka shura kala hili officials bing rajang dak le nathum saikorali laga hili participate sagi da radak le ya nathum participant bing nathum saikorali iuring ka pha ning si relak ka na phongsok tale aju ina hili rata dak le hi ya jon thang date 6 thang Phungyer Assembly Constituency we Advent Christmas kasa tamli tau Dr. Sorengam hina ngalang ba phai jin ai ngalang ba phai hi matho thak chat lam ja la ka khai ni kari la amang tong la ka ni lang nga ya hui la ka na imphal tak sung pung khani ta nai le ta sung jin chena ili direct mang la ili iwi support pingli ingalang rak phai ko mam lai paim ko da hang jen ilang ka char aju kohimali meeting le thala la ngalang phai da phayau la ka tha sau ra hi wa kap lung ra da ka ne khangran la khi ka lam sam ne thada aju ishiwui season hi wa ithum tangkhul theisar la winter season Christmas ngalem hili program khangtei sakajaranu program na hili ka tong lanjin sar jena thanghali program ko like sai mati phanga kathum mati da chi lai shon gizni thalala ach THYSO hin important salak ke gi na thum saikorali hanga chide ga sa nei jena aju ina hili as a chief guest rak jang hili na thum na welcome sa khmi nang soda ina tuikhur akhani ma hangai kaja aju idum nagana tangkhulna face sadakle idum issues confronting our development peace with lala idum we your way on ngarut lala khangde le confront sadakle idum marai sanga pai idum chatakle chingri khailam makhale idum we road khamrat na puidakle ram we area we mangmaning le your chat ngate da problem le dakle hi idum hi root causes hi katha da idum settle saragra gaji hi katha da solution ni khura pai ni khra ji hi idum majuk ran hai re ji na thumli majuk la majuk ta le chui tungli idum serious sada khui darkar sai da I hangai aju tangkhul ne da idum pam dak le hi tangkhul yur gaji hi masang rang nationhood siam dak le we in the process li le dak le idum hi process we lungjili idum we lungli conflict of opinion conflict of interest ideological differences ka chung khalei jin hi maneuver sa laga hi hammer out sa laga idum hi siam dak le atam hili iwi interest pus kasa iwi opinion hi pusa khangrok atam li chili conflict ka chung sok mamya khangrok maring pha khangrok la ka chung khale kha ina hang khangai akhana aju tangkhul ka ji hi hung pung ba si na hun phun ba si ma le ni je tangkhul ka ji shape hi ma ung ta gi la hina thum na thei mi lo tangkhul ka ji wi yur akha ka ji hi shape ka sa hi li khu khani hina ka ha ka rol khoi jin ara isong ena namli ara chung ching joroi hi wa ena poi ara khigla imphal tapai da chiwing alung le le dak li ngajip khang saki khok kha tangkhul ne da sa dak le hi khu khai ni ni hi khani na hili simpam mi luipam mi chipam mi hili ithum li apam mi laga ithum akha kho ji na thum na pum jidla na thum na khom mi jidla khu khani na
อาจจะตั้งคนคู่บิงลียังโลรำขังเตวิอาขราจังเลยจะก็รำจันคุยโลสังจันคุยโลสังขังเตมาจังไปมันลุยปั๊มมาคุยไปมันรำมาคุยไปมันชิมปั๊มชิมมาซาไปมันทิ้งมาตุเตกไปมันทิ้งมาหัดไปมันก็จิกจงแค่ restriction เลยจันNagaland li RIIN Register of Indigenous Inhabitants of Nagaland asisai isi tangkhul awu ai thot mena sara dakle ramai na ramachang rokla kuiran rok le sadla change si mathang chin sara man laga jiu atam li khajan le le iram ne nda hum bumbasin sai jangdala iram len dang na radala sanga ka kutong hum bumbasin sa ta ti dang le de jiu atam le saji how humbum has changed humpun basi ka da humbung basi ka da change how ara more civilized more educated more religious peacefully cha dhair de ara khareli wo sai jang mi sa that atum hok tai that mi hi thau mi rin ring sadla aju humbum ga jiraga humpung jiraga I jiwi confusion khale he will kuina THYSO na than laga aju you have shown a way chingri high development raiga sangshong idhumui wat kasani jilala ina hangson oja sorengam longi tangkhul mangli mningla India wilung le anesthesia li aming chatla khai phaula khai sathe la khai mi hiktha hungpung li leidak le no kharele sai jang mi sak tha chara mi ring khang sang mi ko chong chang de le wo you have to be proud of this mi kham thak chu khu sho lo ram ngatai da accommodative makhle coconization kokun mi machang bai mra ho chili machang bai mra da thing ro la leilala hungpung ba siwa ho da leile mi li ra chang lo ra pom lo ngasopam se hina idumui yur ka siam hili leijela hi tha ning kha khu mi yur ga ji tangkhuli dargar sai hi khalei na aju tangkhul ga ji le tangkhul khalei na aju naga ga ji aju hi idumi hi fabric hi kaina nai le dak le ka tong ngayang gi den ngayan gi de le dak le hi khom dak le isi tangkhul na sad le ko adhesive restructuring dargar sai idumi naga ka tong idumi ning phaning chuk ma chu ka tong hi idumi kharing kharak li la ka tong sur sar jidla khuwa ga ji ga tui ga kham te ngai da ma tui asa wat la ngai fu phasak phajat ngai fu dining table li hai dak le kasak jain dang ngai la ga ba tui ma tui ngai sar re the ningkho kasagi ji kya sakre jilla in spite of all these differences isi tangkhul na ngajip mai thui da arui leide mi yurjar khangde tuya khamang ma tui ala khamang ne customer khamang me ka isi wa ngatai da leilala ya kha khangte lung hili idumi ngajip mai da lei arui tangkhulina idumwe aju irang sok tak le ikhida refugee chang ayar wena chang ichumwe thari le siman gu de le idumne accept mak sa thari ji ishiwui awo ayi wena pau hang maron dak le chan hang maron dak le khrachan hang maron dak le hi angko ching ma khan ni da hang de iramwe folk tales folklore le de iramwe prenawa ga hinga changka nagji aghare nanga changshi nagji abrevo ina luiwa sejila mam yagji thaga ikhara na hi mahirung salokjin nga changshi nai da arui khile shukje ibrevo man abrevo jile daryang nu hogjila daryang nu ma ung hai rakhrayang da akshi shu jahal ga minute thara pamaura
มินิทราวเลยดายังนุ่มอุ้งให้ใครยังได้ชุเจลกระจิงจิมิกตารถใครละอัปเรพันคงลีลูกลีให้ดักเลยมาจิมารุงกุบเลยกิสานอัปเรพหินดายังนุ่มน้ำมันริงพานักจินะนั่นลีว่าอิมิรินไปดมังโซบัมลิมเรนน่ากระทำมีฮีดาอันงายีตรงแล้วจัดใครดีงายีจะกันลีตรงจินวินริเวอร์วิดงายีจิวโกงจิลีงายีตรงแล้วก็อะไรจิงมักตากัน which means จิตั้งคุลุยรำเดจินวินโกงฮิอิชิวิเดอาจุกันลีเลยอาจุอายารุมีราจังเอดา boundary fencing สาวกิดเลยเลยอีทุม accept มาซ้ำ nobody accept that อินาจนทั้งจัดทริกวาลีอินาหังกันเพรสลีละหังassembly ลีหิววัง discuss กันซ้ำเลยมันนี่มีอาขนักสาลี chief minister นั่นจิลี reply น่ามี discuss หาสิจิเลมันมีอามนี่อิชิวายยูร์จัดขังได้ปิงรำอีทุมมณีปูร์ดัจิลีอิมฟาเล electric post งับผิดแล้วก็จิลีชงฟุลีไม่ราสารแล้วก็มณีปูร์กันนักจิมาเลยมันนี่มณีปูร์งักตะเลยอีทุมวิงเลยงักตะเลยปิงเฮอีทุมนะborder จิลีก็ต้องว่าปั๊มแล้วก็สิกสักขังแล้วก็กระจดกระจังก็ต้องเฟสซาแล้วก็จิกพุงแล้วก็อีทุมงักปั๊มตะเลยอีทุมยามกุยลงลีfencing ราสารักจีมั่มยามเนี่ยก็จงกสิฮิวมารัมลิขจันสักให้นักเรียนนี่ทุ่มเลย accept ซาละมาซ้ำเนี่ย RIIN รินก็จีวิจิสาดักเลยคิดว่าวังดาฮิว indigenous present state of Nagaland boundary อลุงนี่เลยดักเลยปิงจิบังนะปั๊มไปรักจีเดโอ้ทุยก็ตะกัลีเลยก็สังราวกีจีอายารุย brain มาทักทำไมเทคนิคละคดิ้งขรักวิ know how จิตตามคุยสุขุยงรกไว้จิลีสุขุยงรกแล้วก็จิลีอิทุมไรก็สังอิรากิสไล่เด็กละอิทุมไว้ปังเทียมละอิทุมไว้ลันพากจัดลีละฮิกท้าวิก็ต้องให้อิทุมฮีพังรกจิเดลีมุมไบลีกัลกัตตาลีอิทุมวินาวงราก็ต้องตามคุยกับให้ปิงจิลีตามคุยสุกุยแล้วฮิลุงแล้วก็อีเจ้าองสังรกสัตว์โอ้ก็ทุย globalization อีกแล้วแต่ colonization ซะแล้วก็กุนลีอีวิ territory dense เห็นแล้วจิลีมาจังไปมันก็จีโอ้ทุยมังวาลทุระรู้ก็ rule จีเห็นเลยก็ถ้าโอ้ทุยสิกเรจิอีทุมวิงอะไรฮีอีทุมวิงอะไรฮีเล่นโลมังอะไรเนี่ยเล่นโลมังใครว่างมันงมุงรกตักเลยฮีลีดสังไงนะสังงมุงรกตักเลยคู่ไอ้นะคู่เละทารีวีซิมทารีลุยทารีวีบาวน์ดีขังไปลิงงมุงรกเสทิ้งรกเล่นโลเสียมเสียจิละละมุงตาไปละเลยกันเชียนเสียสมคุงอีทุมวิเลยเจน่ะอีทุมวีไรก็สังคุยราเสียจิกะอีทุมวิคริงครักจี in orderly ริงกีจินี่order จีเสียมเสียจิกะโลเลยกีจินี่งั้นเลยฮีอีทุมวิฮี survey สากิจินี่ survey มาสารังเลยดังฮีคิป้าวิเคราะห์ฮีคิป้าวิเคราะห์จีมาไทยมเลยเจน่ะงามุงรกสารจิตละเจน่ะอีทุมวิจิงรีขายคุยราเสียจิกะโลฮีเลย in everything in every manner in every aspects li hitara sara ji hu ayin siam khai wi thil chingri khai ra chingri khai le kha development ji le ra chingri khai ma le kha na re da sa sang gai siam sang gai ma thui sang gai ka jip sang gai ko tong cha charau ra ngayan sarau gi idum kharing khara la chingri khai lam sam bang ra ring ka phau mi rin lam sam bang ra chen idum hi ring pha la gen ok thui se ji ka I cha na sa dak le ji li I chan sa ning tong da I chan sa dak hi li ning sang da sang rok ki chen na aju hitha THYSO 68 are Shomi memorial kigla hi li rak jip tak le sport meet hi li rak jip tak le Nathum saikorali aju in hang kai na
Chingri Ghaji, me individual abu responsibility lay. Me, I do a Kiglana Humpun Basina Sagis in the or Kiglana Ara Tangkhul Sagis, Ara atam hopogis, long noun hopogis, Malayman. Individual abu when hopogis. It has to start from me. Even hopogis. Jenna, Raigasanga Jihi, Sanwai Chonwai Simte come take a son, Raigasang home. Me abu akhahi, civilized Hagis, manner tailor. Me we rights naki, we rights naki, me we our mashunji in the incrossment sabaim. Iwi mashunli the me incrossment sam. Jinglik hairak by Raigasanga Jihi, manners discipline delay. Discipline Maklahi, Raigasang Jen Ajo, Hita Gazip Hili, Ragazip Kanatum saikorali, ningshiya Ajo Hili, sport meet Hili, team Gag Radlek, team Gatongali, Kamahang Sarano, Kayujin Alamaning Mane, sport de Kangza, Kangmu Kang Sao Chungi, sport de Hiva, Kayuji Mang the Maning, Chili discipline la lay, Chili Ikla the Tamgokui, Team Mang the Maning, Ikla the Tamgokui. Kala itumwe participation hina participation of kokka he participate kasahi kokka kasawe amyu akane he kata kagazip he kata gazip hina it. To a very symbolic moment, the lighting of the cauldron. May I invite Sochong M and Hongkayai AS to kindly come forward and light the cauldron, representing the undying flame of sportsmanship. The holidays come, Smith, Santa's on a roll, teamwork and planning. Ningshiya Sojong and Hongkayai. With the flame lit, we move on to the oath taking. I request Holison AS, Joint Secretary. Shomi Memorial Sports Meet Parade Contingent, ready for inspection, sir. First, we have Nathum FC. Second, Hayo. Third, Nashandang Youth Organization. Fourth, NNVY, Nashaipu Malajong Varayorla. And KYRC, HMNL, MYO. And VYO, AKYO, and KYO,
Kayawandang Youth Organization, and Rashungda Youth Organization, and Zingshodang Youth Organization. Inspection mikhavai Nathum saikorali ningshiya. And now teamna parade of the contingents young roomsa. The salute by Chief Guest Lee Nathum. March Past Commander Shomi Kariwo, Pilot former Scout Hongbong.
First, we have Zingshodang Youth Organization, Commander Sobemi Samring, Flag Bearer Sinawan Kabai. And next we have Rashungda Youth Organization, Commander Zangasung Mahung, Flag Bearer Somaya Mahung. And next we have Gay Awandang Youth Organization, Commander Takme YL, Flag Bearer Soso Chibam YL. And next, we have Kabaidang Youth Organization. Commander Twirartan Kabai, Flag Bearer Ramihan Kabai. And next we have Aungdang Kasomdang Youth Organization, Commander Tot Yaung Aungshi, Flag Bearer One Hor PS. Next, we have Vashimdang Youth Organization, Commander Varejon Tingshung, Flag Bearer Jonyo Mahung.
Contingents kadongali ningshiya right? Aro kangasamay ng soda ishiwui presentation he kwigalu shit kawai sase. So THYSO president na mangali Shomi lakho maran mirano. Karensada VYO chairman ngayami mahong li mingay dalay. Juitili Ajui Functional Secretary Samida Clay, Kareli Mahayo L, Gakaneli Yurtingla PS. Zarmei Shargami Gahaya Kane, Karesada Sojong M, Gakaneli Hunkayai AS. Okay. Anina Malayaka, Ajui, March Past Commander, Somihor Kariwo. Kala, Ajui Inaugural Program li Special Guest and Razang Midaklay, Kareli Filson Y. Lungher, ex-ADC. Gakanili Ukru Preswe Eina Radaklay, President and Team, Lester Magang. Kala hung say dang we na la rami de leaka pangalan hi shoku mirano. Ishiwui presentation jina gadang saire yari saikorali ningshila gaire. Okay. After the impressive parade, I request our chief guest to declare the 68 Shomi Memorial Sports Meet 2025 open. I, as the chief guest of the 68 Shomi Memorial Sport Meet 2025 Open. Thank you, sir. Thank you, all the contingents. With the meet now declared open, we get ready for the men's football kick-off. Teams are requested to report to the officials at the center of the ground.